2003. godine moj otac sa nepunih 83 godine živeo je u Braći Jerković, krenuo je u Resnik da se nađe sa grupom svojih istomišljenika, da kažem i drugara, prijatelja, koji su bili sličnih doba njemu i zamolio mene da ga odvezem u Resnik. I onda mi je rekao šta mu je ideja. Ja sam probala da ga zamolim da to ne radi jer ima puno godina. Znala sam koji je to posao. Ne, on je bio uporan i taj prvi sastanak se održao u aprilu mesecu 2003. godine. Najpre su se dogovarali o metodologiji, pa su se dogovarali šta će ko da radi, pa su podelili familija, na primer, ti ćeš pokrivati, ne znam, ove 3-4, ove 3-4 i tako dalje. I onda su krenuli ozbiljno da rade. Tatu je smrt pretekla, on je umro 2007. godine, ostavio je mnogo materijala pisanog i ja sam morala da sačekam godinu dana da prođe od njegove smrti jer mi majka nije dala da to diram i onda sam krenula da čeprkam po tim njegovim papirima i ja sam okupila posle toga grupu ljudi, istomišljenika, tako da kažem. Jedan od njih je, na primer, koji je glavni odgovorni urednik na ovoj knjizi, Milan Nedeljković. Ćira je 35. godine uveden i imao je samo jedan vagon i lokomotivu koju su zvali manevarka. To je manevarka, znači da se brzo okreće. Mi imamo tu staru česmu u sred Resnika i na toj česmi su se događale sve stvari. I danas se prepričava kako je, moj otac je tu česmu nazvao Tanjug. Zašto? Zato što se tu događalo da u toku dana sva dešavanja koja su se desila u danu, naveče se kod te česme sazna. Resnik je imao sreću da je imao 56 izvorišta u samom okruženju, a ta česma je imala 2 lule iz kojih je stalno išla čista voda. Novorođenčad nije smelo da se okupa ni sa jednom drugom vodom, čak i kad je vodovod stigao u Resnik, nego samo sa te česme, jer se smatralo da će biti zdravo. Znači, sve ono što se dogodi, da li se neko udao, da li se neko pobio, da li se neko oženio, da li se neko verio, sve se događalo naveče tu na toj česmi. Ja mislim da se danas Resnik stopio sa Beogradom i sve ono što se događa u nekim naseljima drugim, događa se i kod nas. Međutim, Resnik ima svoje prednosti i naravno svojih mana. Mana je to što još uvek u Resniku nemamo, jer ne možemo tako lako da dođemo do pozorišta, ali svejedno imamo prednosti u tome što je okolina Resnika u zelenilu, što imamo izletište, na primjer, kao što se zove Pariguz, što imamo Sikiljevac, to je izletište isto tako gde ljudi odlaze, što ima dosta šume. Svako je napravio sebi neku oazu mira. Resnik ima igrališta za decu. U zadnjih 12 godina Resnik se preporodio što se tiče parkova, što se tiče infrastrukture. Resnik ima sve. Ima, znači, i školu, i igrališta za decu, tako da zaista je prednost živeti u Resniku, po meni.